depository yang ke education iba di Piwalang. Bat kumgi nong hika di badai ki stakeholder hakal yang education nila ai katukan ni suggestion na komenta ka meeting la syai ke sini ke ba kan salong ka dengan education department bat ke embus ti ka wei ni proposal jong ni kalong ba beroar ki exam ba lani public exam kata kedai ke higher secondary school living certificate HSLC but secondary school living certificate SSLC examination keban long house nem arhajat afway day ban extend day ban penkenria ya ka shadow ubnai mi jong snem arhajat afway kumalong lem giwe ki state jong India but kumalong lem giwe ki central board jong India kenang beginong hika kin yo ye ki kena school de hopnai Feb 9 March pat kum juru ki kena school kin yo katu kat ne ki jing hikai na kaliang ki nong hikai ya kan nika esa ba pada ina truaru segan nika sokar bat ke embus baka session test namenta ki private candidate kamdai suban don mentau senem nama boleh nama barbor kasi long September mental long November kalau long tulen di nakaliang jong ni kinong hikai nila ai ka proposal dan suggestion ba selection test menta ki private candidate di Maniala ni exam di kamdai suban don menta senem di nakata daw baro ki candidate ki ba fen mensem senem ha selection test jong ki kidai ban yo ban yala directly ya ka final exam jong ke embus arhajat afwe ti kata kedai ka ka proposal kepaan ke pengilaan syaka sokan kebalai pada ki student la negi kena school ki ba dai hapo ka affiliated recognized but the non affiliated non recognized school kidai kineru kidai ban yala baik direct Clemdon section su syaka embus nama bang ngimyo ban hikai ki ngimdai ban blame ngimdai ban taipop yang ngi kino hikai ni kimi pa ni kena nrei nakadau jong jinglong kerpang mentak senem ong ban kena baro kidai Banyala nagi affiliated and non-affiliated directly to the final exam. Nrei, namar ngila pelai lut, kinyala lut baro, ngimla bantip. Ia kata kapas kafir yung ki, kalak ban hiar ka percentage kapas. Nrei, ngi laong ia ga ngila ajimut ia kesokan ngila suggest, bikini ki exam SSLC but HSLC, kim day ban compromise ia ke standar. Lani ke quality jong ka extra kamut ba ki va fair ki va yo tang si thau san kin penpas kata kal akhir ke prestige jong embus ti embus bat ke sokar kadai ban num compromise ya ka quality lani ke standar jong ka extra di kena school nadu ki nursery teter hadu kelas 9 ni la ajung mut sokar ba kidai ban penpas baik entak senang kidai ban nong mo klem ganu ka condition conditionally promoted to the next higher class kamdai ka pop mala ong ifi ijong ni lan ijong school ijong kena school di mipa ndai nakadau jong jinglong kerpang mentau senam kumbalong ga asam kumalong giwe state hami klayaru kidai ban penpas baik begini kena siap hayat kelas. Kebasan pada kebengi ai jenggut kalong ya ke jing play ya ke school nyimla ban rai mengi kinong ka. Ndai nyila ha ke jing start yang kesokan ringkat bat ke constitution. Lani ke jing yeslok jing kleu jenggut sebebeniak bat ke head department. Kasyong haki laki singudai ni ma ba ngin rai ngiru yo ka bakla di negara kadang ni sokar di start sokar lengkap berkahel departemen di kebakadu ni ajingut kalong
ba wat la da kesokar ka ailat i kena skul begin wan skul begin yes lok yangi na kalian jungi ginong kai ni along ready ni along willing begin yarap hakan nu galenti kan nu kala jadi kena nrei ka ba phla ka long ba ki ba bun ki kena kham tam hang ni haso ikmek pa kimpat pha setia i kena bikin wan skul wat lada ni ailat bikin wan skul ikan ni kelabu jing ingi ginong hikai ba ki don tang khendiat ki kena ki bangila ban yarap yaki dakan nu kala nrei lada kim wan bun kabu jing yang ni di nagaliang jungi ngila bu ya kesukaan bala kumnu kan persiang bantau wilayah inti in ai awareness dan ni parents teachers meeting nang bengin yo ban ai ki jing batai lem ji ni pa ni slok ni pa nang bala kumnu na jin ban mo kin pha khambun bengin yo de ban batai min yo de ban yaram min yo de min ai counseling min yo de min ai kan nu ka ba ni ma ban clear le ka doubt semua ki jing dan kam yang senang